Mwaramutse tariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2026. Imirwano itikoco pikupiku ku rwego ruremereye. Minembwe yose irimo kumvikanamo za nyiramubande z'ibisasu, drone ndetse na bya bibunda bya artillery biri kuri ibisasu byinshi cyane ku rwego ruremereye. Abari muri Minembwe pole sana. Ubu noneho mu Rwanda hongeye guhindura isura ku buryo butasanzwe. Wazalendo na FARDC bapanuye inguni zose, bagomba gutuma ayo 23 na twirwaneho ubuzange bikunde bashyira intwaro hasi. Barababwiye bati olingate muzange cyangwa se muzemere ubutaka nago muzakomeza kubukorera mikorwa zanyu abandi babigira idaga, ariko ngo uko byagenda kose bigiye kurangira. Ndaje nkubwire kamwe kandi uko bizavuzwe ndetse n'ibirimo gukorwa muri icyo cyerekezo. Ni mugenda none mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Biri kuvuga ko 23 twirwaneho MRDP bubwabo ari bakomeje guhondana muri Minembwe rwagati mu gihe bazengurutswe n'ibisasu bya FARDC, ndetse akabwira ati nimwe mushaka kugira amahoro mwihereze FARDC murambika intwaro hasi manika amaboko. Birangiye muri M23 twirwaneho abonetsemo gucikamo kabiri muri Minembwe. Haribaza ngo niki giteye ukucikamo kabiri ku rwego habonetse uguhangana gukomeye hagati y'abasikari bari bashyize hamwe indani muri Minembwe. Tabigarukaho inzara zari ya Seruberwa nawe nimwe muzibasiriwe muri ako gace. Umwe mu basoda bakuru ba Wazalendo yafashwe matekwa na M23 mu gihe undi yishyikirije izi ngabo z'M23 imbunda ZK47 PKM ndetse na RPG zashyikirijwe ingabo za M23 muri Rucuru. Uko bizagenze ndabikubwira mu buryo budasanzwe bwatunguye benshi. Kubona abasikari ba FARDC bihereze 23 na byinshi byabivuzweho ko abasikari ba FARDC batakomeje ibikorwa byo guhangana na M23 bikarangira bashyizwe intwaro hasi ngo bagiye mu ruhande rwa M23. Byose ndabikubwira byagenze gute. Uyu mubona ufashe mikro imbere hafashe ndanone impapuro ni umuvugizi wa FARDC muri Etat Major. Yagaragaje ko RDF ingabo z'u Rwanda na M23 bakomeje ngo kuyobya uburari ndetse no gutera kaga gakomeye ku butaka bwa Republika ya Congo. Yongeye kwashinja kurenga ku masezerano ya CSLF yari koroje kuri RDF nyuma yuko zimaze gutangazwa ko bifuza ko intambara ishyirwa akadomo muri Congo. Yavuze yuko bataraza kwihanganira ibikorwa by'ubushotoranyi bikomeje gukorwa n'uruhande rw'u Rwanda na M23. Iri tangazo rya FARDC ndari kugezaho ryose ko ryakabaye ariko abagabo barakanira we ku rwego rukomeye. Tabigaruka byose. Hanyuma muri udasanzwe uyu yitwa Marco Rubio munane rw'iburyo yari imbere y'inteko Leta Zunze za Amerika atanga ibitekerezo ku bijyanye n'amakimbirane akomeje kuri kutaka bwa Republika ya Congo. Icyo gihe tariki yavuze ko zange bikunde ingabo z'u Rwanda zigiye kuva ku butaka bwa Congo zirukanka kibuno mu maguru ku gihe butarenze mu kwezi kwa 7 zazavuye mu gihugu cy'abandi cyazinjiyemo gutaka bwa Congo. Ibyo benshi bavuze ko ari ikinyoma kuko n'ingabo z'u Rwanda ngo ziri muri Congo. Marco Rubio yongeye gushimangira ko usibye n'ingabo z'u Rwanda zizataha na FDLR nayo igomba gucibwa intege, igomba kurimburwa nkuko nyir'ubwite yabyivugiye mu itangazo yashyize ahagaragara ko atari RDF yonyine izava muri Congo na FDLR bagomba kwicita intege ku rwego rudasanzwe. Aya magambo ya Marco Rubio turiyagarukaho. Ni mu gihe Ububirigi bwitegereje ikomeje kuri kutaka bwa Republika ya Congo nabwo bufite icyo bwatangaje kuri aya matati amatsimbirane akomeje kuri kutaka bw'iki gihugu, maze buvuga ko butera inkunga cyangwa se bushyigikiye bikomeye cyane Congo, bakanashyigikira icyemezo cya Leta Zunze za Amerika cy'uko ingabo z'u Rwanda zigomba kuva muri Congo ndetse na FDLR gatsindwa kugira ngo Congo ikomeze ibonekemo amahoro ku rwego rudasanzwe. Maxime Prévost amagambo ashyize ku karubanda avuga umusada bagomba gukomeza kwa Congo ndetse n'icyo bifuza kubona muri Congo. Ibyo yavuze byose ndaza kubikubwira kamwe ku kandi. Bitarizo gusa Musanga Erasto Bahati ni guverineri wa Kivu Amajyaruguru Rwanda rwa 23 yasuye ya guest house ya nyubako yakira abashyitsi yo muri Rubaya yatikuye ibisasu bya drone na FARDC. Aho yahageze akagaragarizwa uburyo inyubako yashemwe byanyavyo ndetse n'uburyo bari biteguye kwivugana bamwe mu bayobozi 23 bakekezaga ko bari muri ako karere barimo bya Mungu ndetse byabona ngombwa kwivugana n'abandi. Gusa umupango ukaba warapfubanye FARDC aho yifuzaga kwica bakaba batari mbari muri iyo nyubako. Ibigaragaza neza ko operation yabo yabaye fail, itigeze igera ku cyo bashakaga kugeraho kiri nyine kurasa kuri abayobozi bakuru ba M23. Raso Musanga ibyavugiye kuri iyi nyubako Rubaya ndabikubwira. U Rwanda nabwo bwashubije Amerika ku bizavuzwe na Marco Rubio ku by'amasezerano Washington no kw'ingabo z'u Rwanda zigiye kuva muri Congo.
kuko nyine ngo itenze mu kwa karindwi ingabo z'u Rwanda zaba zatashye, noneho RDF ingabo z'u Rwanda zigakirwa burundu akarere kose gatekana. U Rwanda rwasubije kuri iri tangazo rya Leta z'Ubumwe za Amerika ruvuga uko rubona ibintu ndetse n'uburyo amasezerano y'amahoro azashyirwa mu bikorwa, n'uburyo umutekano n'amahoro bizaboneka ku butaka bwa Kongo, ikizaba cyakozwe n'uburyo bizagerwaho, imbaraga zaba zakoreshejwe zose byavuzwe na MFA cyangwa se Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'u Rwanda. Ihamye neza ko kugira ngo umutekano bigerweho hari ibigomba gukorwa. N'ibiki u Rwanda rwavuze tabigarukaho. M23 yateguje urugamba rushya muri Beni, iritegura kujya kurasa muri Beni ngo abaturage bari gupfa binzira karengane. Ivyo ngibyo biri kwibabaza kandi bigomba guhagarara. Amahoro n'umutekano M23 irwanira muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Epfo bigomba kujya ku batuye muri Beni, ngo ADF bikomeje kwica M23 irifuza ko ubwo bwicanyi bwahagarara burundu. Waretse nka gwikaze byose twejyamo kamwe ku kandi uravyemeye ngo ikaze ngo byose tubijyemo ibiri kuvugwa no kimwe dushize inyuma. Ngende umungu wa Kamanzi w'Uruwande, ikaze kuri mwese nk'ibisanzwe ngo tujyane ku musozo. Maze unyemerere ninshire duhere ku mirongo y'imbere ku rugamba, aho urugamba rukomeje kubera isibaniro ku buryo budasanzwe. Turajya muri Minembwe havuzwe imirwano ikomeje guca ibintu kuva saa 6 z'ijoro kugeza saa 4 n'igice za mugitondo aho kuwa gatanu tariki 5 nyine z'ukwa gatandatu umwaka wa 2026 inyeshyamba zatwirwa no MRD bashinja gukora na RDF ngo zarwanya hagati yazo muri Minembwe. Impamvu nyazo y'uku kutumvikana ntabwo yigeze imenyekana, ariko ni imirwano yabaye hanyuma ku munsi wo kw'itariki 6 bimenyekana neza cyane ko imirwano ahereye ku munsi ari wabanje impande zombi zirwana ku buryo buremereye. Gusa niba ko mu mujyi wa Uvira byari byarateje agahinda gakomeye amafatanije n'izi nyeshyamba. Impuguke mu bya politike zivuga ko umunsi ingabo za Repubulika ya Kongo zizongera gufata Minembwe hazabaho amakimbirane akomeye n'ubwumvikane buke muri izi nyeshyamba, kandi ngo naho byose bisha nkaho bizatangiriye cyangwa se gutumvikana kwatangiriye. Byatangiye nyuma kubona yuko FARDC batangiye kwinjira bityo batangiye gukora operation y'amagasa buryo shaka kurangiye cyane Minembwe ibaye tombe. Nizo FARDC na Wazalendo nabo basutse ibisasu byinshi kuva ku munsi w'ejo ku masaha y'igicamunsi muri position za M23 muri Minembwe. Nubwo M23 byita ko ibyo bisasu byarasaga ku ngo zituwe n'abasivile bo muri Minembwe, abaturage b'inzakaringane bakabigenderamo. Rero amakuru akemeza yuko ukukora suka kumwe n'ibyo position bikabigaragaza neza cyane ko nta buryo M23 ifite bwo komeza kugenzura ako karere mu gihe Wazalendo na FARDC y'abarundi n'abacancuro bakomeje kugira imbaraga muri ivyo zerekezo, harimo kutumvikana hagati ya M23 kuri munandi rw'iburasirazuba none rw'iburengerazuba n'amajyepfo, barimo gupfa kuba bamwe bari kuhinduka irembo rigari ry'ubutasi bwa FARDC cyangwa se kwinjirirwa bigatira ubwo guhangana. Bati none bikomeje gutya hazaboneka ihangana ritoroshye ndetse no kurwana gukomeye ibitazigera na rimwe bitanga umusaruro ku mpande zikomeza guhangana muri Minembwe. Wazalendo FARDC bari bugufi bwabo M23 natwirwa no batiri kumvikana byaza igihombo cyane gikomeye cyane kuri bo. Nkuko impuguke eshatu zibivuga mu ntangiriro abayoboke batwirwa niho ntibari bafite igitekerezo cyo kwigarurirwa nako gace kuri 23 bakavuga ko babonye ko ari mu Rwanda nyuma yo kwigishwa muri rugamba ngo Kigali gakoresha mu kwagura ubutaka bwayo ndetse no gusoronga mu y'agaciro muri Kongo. Urabizi ko muri M23 byabaye nkaho nta kibazo, ariko muri twirwane murabizi ko hacitsemo kabiri ndetse na n'uyu munsi abanyamurenge ntibahuriza hamwe kuri urugamba barimo. Bamwe biswa Kagara, abandi bitwa ukundi, bamwe bashyigikira leta ya Kinshasa abandi bayishyigikira. Abashyigikira leta ya Kinshasa bavuga yuko ngo nta mpamvu gufatanya na M23 ngizwe n'ingabo z'u Rwanda zimaze igihe kinini cyane zibica ngo zitwikira umutwe wa Red Tabara. Ibyo mujya muzumva. Rero bamwe basesengura bitwikiriza ibyo akavuga ko nubundi harimo gutumvikana gushaka kugeza ku kaga gakomeye n'icyago kidasanzwe hagati y'abahanganye FARDC ndetse na M23 twirwaneho. Hanyuma bashimangira bati itsinda ry'inyeshyamba ntirizategereza kugera i Bukavu mu gihe cyo kwihisha inyuma y'Iminembwe mbere yo kwibasirana mu nzira bashobora kuzatangira guhangana bite byagiriye hose. Ibyo reka bivuga yuko bishobora kuba urugamba ruremereye. Ukugwangana hagati yabo ubwabo kongeye kuba ikibazo hagati yo kuba bakihereza FARDC ndetse bakirinda umutekano no komeza kwigomeka twirwaneho yo ikomeza gucikamwe ibice bite nuko ubusabe bwatangwaga na leta ya Kongo ngo
abasirikare ba M23 na twirwaneho bihereze FARDC bindi mirwano zaranze none batangiye gucikamwe ibice bwabo. Mu gihe FARDC isaba imitwe ifatanije n'inyeshyambaza M23 twishyira mu maboko yayo, amakuru mu gace ivuga ko imirwano yabereye Minembwe mu ijoro ryo kuwa 4 tariki 4 Kamena rishyira kwa 5 tariki 5 Kamena hagati ya saa 6 z'ijoro na saa 4 n'igice mu gitondo, ari imirwano n'uyu munsi ikomeje kuba inshobera amahanga, ikomeje kuvugwa mu itangazamakuru nk'uko amasoko amwe abivuga. Imirwano yahuje ihuriro rya twirwaneho na M23 batazi RDF bitewe no kutumvikana bo ubwabo. Amakuru aturuka mu nzego zitandukanye z'imbere agaragaza ko hashobora kuba amacakubiri imbere mu gihugu, itsinda rimwe ryaba rishyigikiye kwishyira mu maboko ya FARDC no gushyira intwaro mu maboko ya FARDC mu gihe irindi rizakomeza gushyigikira ngo umutwe w'inyeshyamba. Ngo aho byatangiriye cyangwa se aho intambara yatangiriye nuko ngo bamwe batangiye kudohoka bakavuga yuko bagomba kwishyikiriza FARDC kuko urugamba kurwana rwabananiye, bazengurutswe na FARDC bakabona ko ubuzima bwabo buri mu kaga gakomeye niba batishyiriza FARDC ngo habwe ibyibanze kandi batanga umudendezo muri karere cyangwa se bahagarika intambara. Bakabona ko bishobora gutera inkeke ikomeye cyane yageza ku byago by'intambara yagutse, ugupfa ko abaturage benshi ndetse n'igihombo gikomeye. Mu gihe bamwe bumva yuko ari ngombwa cyangwa se kurambika intwaro hasi bakishyiriza FARDC, abandi bavuga yuko icyo gitekerezo cy'ububwa badagomba gushyira intwaro hasi, bagomba komeza kurwana mpaka kugeza ku munota wa nyuma. Izo mpande ebyiri rero zitumva ibintu kimwe, niho guhangana ngo kwaturutse hagati yabo ubwabo. Bati mwingusha kugira ngo dupfire muri Minembwe, abandi bati mwingusha kugira Minembwe twahoze tuvuga ko twaje kurengera tuyirekure igenzwe na FARDC tuvuga ko yaje gukora genocide muri kano gace, niyo tuba twambaye kuranda mpuzamahanga, maze kumvikana gutuma bahangana. Niko bamwe masesenguzi babigarukaho. Muri iyo mirwano yabereye muri ako karere, inzu ya Azarias Ruberwa iyo mubona imbere yanyu nayo ni mumwe mu bizibasiriwe. Mirwano yavuzwe hagati ya twirwaneho hafi y'umutirwa wa Moyize Nyarugabo ndetse na Azarias Ruberwa, ni inyubako zibasiwe cyane ku rwego rukomeye. Imirwano hagati y'ibice bigize umutwe witwaje intwaro witwa twirwaneho ngo yibanze cyane ku mazu atuzuye ya Moyize Nyarugabo ndetse na Azarias Ruberwa, aho ngaho niho bahanganiye ivumbi ratumuka. Ngo bivuga n'umuntu wo muri ako gace, abarwanyi benshi batwirwaneho bivuga ko bagerageje kuva muri Minembwe abarwanyi nyine batwirwaneho ngo bishyikirize FARDC bahita batabwa muri yombi, mu gihe imiryango yabo bivuga ko nanone hari abafunzwe, imiryango yabo ikabitangaza. Bati dufite amakuru, dufite ubwoba ko bose bazicwa, imiryango yabo nayo ngo izababara kuko ibitero zatangiye. Bati isengesho ry'abaturage benshi mu mujyi wa Minembwe muri iki gihe nuko FARDC yafata ubutegetsi cyangwa se yafata ku gace kugira ngo irinde abaturage. Ibi byasobanuwe n'umuturage wo muri Minembwe nkuko byanditswe n'umunyamakuru mubona imbere yanyu. Batbenga ngo bizange bikunde muri Minembwe ahubwo wagiye kuneka uguhangana ndetse no kwishana gukomeye hagati y'abarwanyi batwirwa na M23 bagerageje guhunga Minembwe ngo ishyikirize FARDC, bafashwe batabwa muri yombi hafi y'izo nyubako ya Azarias Ruberwa ndetse na Nyarugabo, aho imirwano yarimo kubera mu kutumvikana gukomeye ndetse no mwihangana ritoroshye. Abaturage bamwe bahise bashya ubwoba bati ibintu bigiye kwa muri kano gace ni bibi, umugisha twagira nuko FARDC yakinjira ikagenzura kano gace ikarokora ubuzima bw'abasivile binza karengane bagiye gupfa biturutse cyane ku kutumvikana hagati y'abari basanzwe bari muri indani muri Minembwe n'abaye 23 ndetse na twirwaneho. Biramutse ari ibyo koko ari impamo, none mwajya kurwana gute n'umwanzi namuganye mutari kumvikana ishyano. Hanyuma umwe mu basoda nanone bakuru wa Wazalendo nawe ngo amufashe mateko. Mama yagenze gute? Lieutenant Colonel Vianney Kazarama ushinzwe ubukangurambaga ukangurira no gushaka abasirikari mu gace ka mbere k'ibikorwa yatanze ikiganiro kuri wa kane mu biro by'ubuyobozi by'akarere ka Rutsiro. Wazalendo Colonel Ngabo Jean Dodier Muzalendo yafashwe mu gikorwa cyariye cyakozwe n'ingabo z'imiryango twara za Kongo ya RC ndetse na kapiteni Shukuru we wishyikirije ingabo ze 23 akarambika intwaro hasi, no bagaragajwe muri iyi nama yabereye muri Rutsiro. Iki gikorwa cyariye cyabereye Inyabanira mu itsinda rya Binza cyatumye hafatwa Colonel Kadogo muri Ndahanme Jean Dodier witaga umuyobozi w'umutwe w'intwaro witwaje intwaro. Muri iki gikorwa kandi cyo kwitanga abasirikari ba RC banagaruje intwaro nyinshi zigizwe n'intwaro 10 zirimo imbunda za PKM, imbunda 2 za RPG ndetse n'imbunda 7 zo mu bwoko bwa AK47. Izo ngizo nizo zafashwe nazo zagaruwe ku ruhande rwa 23, aho bahatumije yuko izo mbunda zari gutera umudugararo ukomeye cyane mu duce zari gukoreshwamo, kandi ngo bikaba ari ibintu byiza cyane bishimiye ko batari bonyine muri operation,
ahubwo bigaragara ko abasirikari ba FARDC bacyumva M23 bakumva impamvu yayo ndetse bakaba banayishyigikira cyane cyane bakayihereza bati dukomeze dukorane mu bikorwa runaka, bakavuga yuko ari ibikorwa byiza bigaragaza neza ko bari kurwanira impamvu yumvikana. Afata ijambo umuyobozi w'akarere ka Rutshuru bwana Ephraim Kabasha yashimye akazi kakozwe n'umuyobozi w'akarere ka mbere k'ibikorwa bya gisirikari, anashima imbaraga zatumye Colonel Ngabo Jean de Dieu Muzalendo afatwa ndetse no kwitanga kwa Kapiteni Shukuru ku bushake bwe bakishyiriza FARDC ngo hakoreshwe imbaraga nziza, kandi ubwo bushake bwakoreshejwe n'imbaraga zakoreshejwe ni ibintu byo guha agaciro kuko ari imbaraga zidasanzwe zatumye bigerwaho zo muri M23 kandi bizongera ubushobozi bw'uyu mutwe wa M23. Ubuyobozi bw'akara gace bwashimye kandi ingabo z'imirwatwara ya Kongo ku musaruro zagezeho ku butaka n'imbaraga zashyizwe ku rwego rwo kugarura amahoro n'umutekano mu gace kose ka Rutshuru, kuri gutanga umutekano wuzuye kandi gutanga icyizere. Ephraim Kabasha ati turashimira ingabo zacu ku bw'uyu murimo mwiza, buhoro buhoro tuzagenzura umutekano mu itsinda rya Binza kandi tuzemeza ko amahoro agaruka burundu ku bw'inyungu z'abaturage bose. Aya ni amagambo yatangajwe n'umuyobozi w'ako karere. Yakomeje asaba abagize imitwe yitwaje intwaro ikiri mu karere gushyira intwaro hasi bakifatanya mu nzira y'amahoro kugira ngo batange umusanzu mu iterambere n'ituze muri rusange rya Rutshuru, ari nabyo byatuma akarere gatekana cyangwa se ari nabyo byatuma intambara ishyirwa akadomo maze umutekano ukaba wose muri rubanda. Icyo bavuga ko gishyizwe imbere ari nacyo bishimira. Wumvise iby'intambara ukumva uburyo bifuza ko intambara yashyirwaho akadomo hagarikwa ryabaho mu buryo bw'imirwano, wahita wumva neza ko byange bikunde ari igikorwa gikomeye gikomeje gukorwa. Nyamara FARDC iyo ishinja ingabo z'u Rwanda kugira uruhare rukomeye cyane muri aya matati akomeje kurira ku butaka bwa Republika Iharanira Kongo, kandi akavuga ko izi ngabo z'u Rwanda na M23 bakomeze kurenga ku masezerano y'amahoro yemera guhagarika imirwano. FARDC yamaganye ibikorwa zo guhagarika imirwano bitarimo kubiterwa kurenga kuri ibikorwa byakozwe na FC23 uretse ingabo z'u Rwanda. Ni ku cyicaro gikuru cy'ingabo za FARDC muri Kinshasa. Mu itangazo yashyizwe agaragara ku wa gatandatu, ingabo za Republika Iharanira Kongo zagaragaje inshamake y'umutekano muri rusange w'igihugu, cyane cyane ko hakomeje kubaho ukutubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano n'amasezerano ariho murasirazuba aterwa ngo kurenga ku masezerano biterwa n'ingabo z'u Rwanda ndetse n'umutwe wa FC23 nk'uko etat-major ya Kinshasa ibishimangira ya FARDC muri rusange. Abakozi bakuru bavuze ko aya makosa ahora akorwa kandi kakomeje, bamagana uburyo bwo gutubahiriza amasezerano yashyizweho nk'igice cy'inzira y'amahoro ikomeje no gushinja impande bavuga yuko cyangwa se uruhande bavuga yuko rukomeje guteza icyugazi muri Kongo ari rwo Rwanda na M23 waribo base bayazana b'amatati, amakimbirane, ubwicanyi, amasasu akomeje gutsorana ku butaka bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe FARDC ngo yifuza gushyira mu bikorwa amasezerano ya Washington. Nyamara ku rundi ruhande na M23 gishinja FARDC kurenga ku masezerano y'amahoro maze bakicana aya masezerano barasa kuri position za M23 no ku ngo z'abasivili. Gusa FARDC ikavuga yuko ibirengera ubusugire bwayo cyangwa se irengera abaturage bayo mu gihe itewe igomba kwitabara. Birumvikana na M23 ngo nta ruvugira ifite kuko ngo yateye igihugu cy'abandi dore ko bayita u Rwanda. Hanyuma etat-major ikomeja imbere y'ibinyamakuru mu TV5 Monde ikomeza igira iti FARDC gushimangira ubwitange bw'igihugu ndetse n'ubusugire bw'igihugu cyangwa se kubohora ubusugire bw'igihugu, kubohora ubutaka bw'igihugu bwose no kongera kugaruka mu gutegeka igihugu cya Republika Iharanira Kongo cyose, ubutaka bwose bwa leta ya Kongo bugomba gusubira mu maboko ya FARDC. Ukurikije no tangazo rya FARDC hari ibintu bitatu ubonamo. Icyambere nuko bashaka kugaragariza amahanga yuko muri kino gihe n'ubundi hategejwe guvanwa muri Kongo kuko ingabo zabo bavuga ko ingabo z'u Rwanda agikomeje ukurenga ku masezerano y'amahoro bikorwa na M23 ishaka gufungurira imiryango FARDC guhongera gukomeza gukaba ibisasu cyangwa se kugaba ibitero bikomeye kuri M23 nawe bita RDF, bikaba byatuma urugamba rwongera gusa nk'urusukamo amavuta. Icya kabiri ni uguhamagara imiryango mpuzamahanga kwamagana u Rwanda na M23 nk'abagashuza amanambara muri Kongo. Icya kane
no gutuma Leta Zunze za Amerika yafata ibindi bintu bikomeye cyane ku gihugu cy'u Rwanda ni 23 babashinja kurenga ku masezerano y'amahoro, kandi RDF na 23 koko bagiye barengwaho cyangwa se bagerwaho n'ibihano Leta Zunze za Amerika, mu gihe FARDC itajya inashinga gukorana na FDLR ngo ibizire, ndetse bigasa n'aho amatangazo yabo yakirwa cyane cyane Leta Zunze za Amerika ku buryo babashyigikira icyo FARDC iba ivuga. Uyu mugabo yitwa Mark Rubio, igihe hatwaga ibibazo muri Kongere ya Amerika, yagaragaje ko n'ubundi ikibazo cy'u Rwanda na Kongo kigomba gukemuka. Niwe wavuze ko hari ubushake bw'u Rwanda bwatangiye gushyirwa mu bikorwa kandi ingabo z'u Rwanda zigiye gutavwa na bwangu. Ni amagambo Mark Rubio yavuze. N'urwo rwego ati Washington irasaba ingabo z'u Rwanda ngo kurangiza kuva ku butaka bwa Kongo byihuse kandi ku buryo bushoboka. Ingabo z'u Rwanda zigataha mu buryo bwihuse cyane zikava ku butaka bwa Republika ya Kongo. Yatanze deadline kavuga ko rwagati mu kwezi kwa karindwi ngo itanze tariki 15 ingabo z'u Rwanda zaba zatangiye kuva ku butaka bwa Kongo zihuse. Muri icyo gihe kandi ariko ubuyobozi bwa Amerika burasaba ko Kongo nayo yongera imbaraga mu guhashya FDLR, umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994. Nubwo benshi mu basesenguzi nanone bahamya neza ko gutsinda FDLR bisa nk'ibidashoboka kuko FDLR yuzuye muri FARDC. Leta Zunze za Amerika zongeye kwemeza ko zigomba kubahiriza ibisabwa bibiri: kuvana ingabo zo hanze muri Kongo no gusenya imitwe yitwaje intwaro imbere mu gihugu. Ari no magambo benshi batangiye gutekereza bavuga bati none ubwo habagiye gukorwa igikorwa cyo gusenya FDLR, ariko ni 23 nayo ntizasigara. Bayisenyesha uburyo bw'ibiganiro, banayisenyesha uburyo bw'imbunda, mu gihe aho itingo z'u Rwanda zabanze gustaha. 23 nayo nta gihe kineza gifite ku butaka bwa Kongo. Kizaga cyumba yagiye gutsinda intambara akoresheje uburyo bwa diplomasi. Ko yaba ari umuhanga. Amerika yabarayihaye iki bene ako kageni ku buryo byange bikunde bagomba kwemeza neza ko intambara irangiye. 23 byasabaga itabigezeho, ubwo avuga ngo izarwana igihe Kinshasa itabigezeho. Cyaba ari igisebo sana kuri 23. Na n'uyu munsi ko 23 avuga yuko itazigira yambika hasi by'umwihariko wenda ejo bundi igihe Rasa Musanga yavugiraga Rubaya yavuze ko atekereza kuzafata mu centre ya Rubaya bameze nk'abitigita bagaseka bitazakura. Bisa naho 23 nayo yahagaze ku yame ryo rivuga yuko itazigira itakaza agace na kamwe mu bice genzura. Ari nabyo benshi avuga yuko byabigiye kuzadana impinduka cyangwa se uburyo butandukanye bw'ibitegerejwe cyane ku butaka bwa Kongo nk'ibyo Leta Zunze za Amerika irimo kuvuga. Mark Rubio yagarukagaho. Ababiligi bati twe turabashyigikiye sana Abanyamerika, ibyo muri kuvuga nizo rwose ingabo z'u Rwanda zigomba gutaha kandi FDLR igomba gutsindwa. N'uburyo bwemera ko ibingibi rwose ari uburyo bwiza buri kugerwaho bwo guhagarika aya matati cyangwa se izi ntambara kugira ngo umutekano uboneke ku butaka bwa Republika ya Kongo. Ati gukurwamwe k'ingabo z'u Rwanda no kugabanya cyangwa se gusenya FDLR bigomba kujyana n'intambwe zihuse kandi z'ingenzi zigana ku mahoro arambye. Ababiligi mwibutse ko bari basanzwe bafite ibikorwa bakomeye cyane ba Republika ya Kongo, babaye abaterankunga bakuru cyane ba FARDC kuko ibikoresho bya gisirikari. Amakuru yemeza ko muri Kongo bakiriye ibikoresho byinshi cyane birimo imbunda, birimo drone, birimo n'ibindi byinshi cyane byifashishwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi n'ubundi bagikomeje kwakira byinshi. Nubwo amakuru avuga yuko abiriya bitanga kugira ngo Kongo n'u Burundi bazifatanye mu gutera igihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi ntabwo mbere wabuzumvise sivyo, aho byavuzwe yuko ari ibikoresho byari gukusanyirizwa Bujumbura, Gitega, Kindu, Kishasa, Warikare, Kisangani ngo azakoreshwaga bigitero ku gihugu cy'u Rwanda. Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga kandi Minisitiri w'Intebe w'igihugu cy'Ububiligi, yashimangiye cyane cyane ko yashyigikiye byimazeyo igahunda ya Leta Zunze za Amerika yo kuvana ingabo z'u Rwanda ku butaka bwa Kongo no gusenya FDLR kugira ngo amahoro arambye ku butaka bwa Republika ya Kongo akunde agerweho mu buryo bwuzuye. Ntibigeze avuga ku by'umusada wabo mu gufasha Leta ya Kongo guhangana na kino kibazo cy'inyeshyamba, ariko uko bizwi n'ubundi basanzwe barafatanya ibikorwa b'ingenzi. Ati muri kino gihe aho Ebola ikeneye ubufashwa nta gufasha nyine Kongo ikeneye gufashwa kurwanya Ebola nta nkomyi, kohereza amasezerano y'amahoro no kurinda abaturage nibyo byihutirwa kurusha mbere hose. Mu minsi ishize byavuzwe Ebola ikiza byavuzwe ko cyaba ari umupango ukomeye cyane kino cyorezo Kinshasa izanyeho n'Ububiligi ndetse na Leta Zunze za Amerika kujya nayo iza imwe mu turufu zo kusaba M23 guhagarika ibikorwa zo muri Kivu y'Amajyaruguru kujya Leta ya Kongo ize kugenzura uduce turimo Ebola maze Ebola bayirwanye bayitsinde ku rwego ruremereye. Wumvisha amagambo ya Maxime Prévost n'ubundi asa nakomoza kuri ibyo bibiri, avuga ko Ebola iteye inkeke kimwe n'ibibazo by'umutekano muke, kandi byose muri kino gihe Ebola igiteye inkeke bigomba kwitabwaho ku buryo bwihuse. What? M23 igiye kurangira muri Ebola se? Wari agatendo sana. Gusa ntabwo bizwi neza ibiko biraza guhita bigenda mu gihe abo Leta Zunze za Amerika zita RDF ku butaka bwa Kongo batashye, nimba bizanabaho kuko u Rwanda avuga ko ntabariyo. Nikizahita gikurikira kuri 23
nimba rwisaba kujya kubinzigana ku yindi nshuro, nimba rwisubiza inyuma ku gitugu, nimba bizagenda gute, ubwo twese turategereje ngo tuzabimenye. Gusa ariko biratangaje ko M23 gikomeza ibikorwa byayo byo gushyigikira abaturage no kureba aho ibikorwa bibi byabereye muri Kivu y'Amajyaruguru. Nk'ubu ahangaha hari Raso Musanga Bahati, guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru, ndetse n'uwo bari kumwe yitwa Manzi Wilinga Lambe, ni bayobozi ba Kivu y'Amajyaruguru. Umwe ni guverineri, undi ni guverineri, basuye agace ka Rubaya kagabwe igitero kuri Yagwese House. Yagabwe igitero mu minsi ishize, kavuga yuko yakabwe igitero na drone za leta ya Congo yaturutse Kisangani, ndetse Bahati Musanga Raso muri iyi video ubwe yagaragaje neza ko baje gusura ahantu haraswe na Kinshasa akoresheje drone yaturutse Kisangani. Ahamya neza cyane ko uburyo ari uburyo bwa kinyamaswa no kwibasira ibikorwa bya gisivile. Raso Musanga yavuze ko gahunda yabo bashyize imbere akikomeza kurengera abasivile, kandi byose bigaragaza neza ko ubutegetsi bwa Kinshasa butitaye ku burenganzira bw'abasivile no ku buzima bwabo. Nacyo gituma M23 ikomeza gushikama ngo irwanire uburenganzira bw'abasivile bo muri Congo, kandi irwane ku rwego ruremereye, ishaka ko buri wese muri Congo abona amahoro, ibitandukanye n'ibyo leta ya Congo ivuga bashinja M23 ko abanyamahanga. Bene wa Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musanga Raso ari kumwe na vice guverineri Manzi Wilinga Lambe ndetse n'umuyobozi w'akarere ka Masisi basuye aho hoteli yangiritse cyane mu gihe cy'ibitero by'indege zitagira pilote bitewe na guverinoma ya Kinshasa, nkuko nimaze kubikubwira. Aho hantu habereye ikintu cyateye agahinda, n'inyubako zarasenyutse, ibyumba birasenywa, ibintu zose bihinduka amatongo, shamari ryose n'imyaka myinshi y'imbaraga byarasenywe, hasigara agahinda ndetse n'umubabaro z'abanyiri iyo hoteli cyangwa se iyo moteri Guest House. Mu gihe cy'isenywa abayobozi bagaragarije impuhwe abahohotewe n'imiryango yagizweho ingaruka n'ibintu bibabaje, aho Raso Musanga yavuze ko bakomeje kuba bugufi cyane aho yagizweho ingaruka n'iri hohoterwa ryakozwe na leta ya Kinshasa. Mu kanya gato tuvuze ku masezerano ya Washington n'icyo Marco Rubio ndetse n'ababirigi bari kuvugaho. Icyo u Rwanda rwavuze nacyo ni iki? U Rwanda rwagaragaje ko rwishimiye cyane amagambo yatangajwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye n'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na Congo, ndetse gushimangira koko u Rwanda rwiteguye gushyira mu bikorwa by'amasezerano ya Washington yavuga. Ntacyo u Rwanda rwigeze ruvuga ku buryo bweruye kujyanye n'ingabo Amerika yatangaje ko zigiye gutaha, ahubwo rwashimishijwe cyane no kuba amagambo yavuzwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko ari impamo ko u Rwanda rufite ibyo ruri gukora biri mu masezerano ya Washington. Ntigeze avuga ko abasirikare babo bari muri Congo bazataha, cyangwa se ngo runahakane ruvuga yuko ibyo kuvuga ko abasirikare b'u Rwanda bazataha bava muri Congo ari ibinyoma. Nta kintu u Rwanda rwabivuzeho. Dusome itangazo ry'u Rwanda ryaturutse muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga, twarigenekereje muri rw'Ikinyarwanda katwumve. Bagize bati: Guverinoma y'u Rwanda yitaye ku magambo yavuzwe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Marco Rubio bwasomaga cyangwa se yisobanuraga mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite ku ya Kamena 2026, harimo no kwemera ko u Rwanda rurimo kuzuza inshingano zarwo. Igika cya kabiri bati: u Rwanda rurashima uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugira uruhare cyane binyuze mu masezerano ya Washington akomeje kuba urwego rwo gukemura ibibazo by'intambara muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Igika cya gatatu bati: ariko ni ngombwa kwibuka ko inshingano zikubiye mu masezerano ya Washington zibogamiye u Rwanda na Repubulika ya Congo, kandi zigasaba ko impande zose zibikora. Ayo masezerano ntashobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo butoranijwe, ndetse n'inshingano zigomba kubahirizwa n'uruhande rumwe, ntizigomba kubahirizwa n'uruhande rumwe. Inshingano zigomba kubahirizwa n'uruhande rumwe ntizishobora gutandukanywa n'izo zigomba kubahirizwa n'urundi ruhande. Ibibazo ntibishobora gukemurwa no kubogama. U Rwanda rurimo gushyira mu bikorwa izo rwiyemeje hakurikijwe amasezerano, mu gihe kimwe na Congo Kinshasa iri mu nzira yo kurenga ku masezerano binyuze mu gukomeza gushyigikira FDLR, umutwe w'abakoze jenoside umaze imyaka 30 ukora mu butaka bwa Congo, kandi ukomeje kuba ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda, ndetse no gukomeza gukoresha indege zitagira pilote zitwaje intwaro mu turere tw'abasivili. U Rwanda rukomeje kwiyemeza byimaze kubahiriza amasezerano ya Washington no korana mu buryo bwubakana Leta Zunze Ubumwe za Amerika, afatanya ibikorwa bo mu karere n'abandi bafatanya ibikorwa mu guteza imbere amahoro, umutekano n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari. Ntabwo u Rwanda rwigeze ko mukaza kuri RDF ngo yiri muri Congo izataha, gusa rwashimangiye cyane ko rwiyemeje gushyira mu bikorwa ibyo rwiyemeje muri aya masezerano. Icyakora rutunga agatoki Congo itari kubahiriza ibyo guhoreka gukorana na FDLR, kandi ko kwibwira yuko ibizatanga umusaruro u Rwanda ari rwo rwonyine ruryozwa kuba rudashyira mu bikorwa, cyangwa se ari rwo rugomba gushyira mu bikorwa gusa ibyo rusabwa n'aya masezerano. Uya bizaza n'amahoro muri Congo bwabyo bigoye, kuko amasezerano y'amahoro agomba kuzanwa nuko impande zombi ibyo ziyemeje
zibishyize mu bikorwa. Cyategereje kwibaza none amasezerano arangira ate, baraza kuyarangiza bate, cyangwa se razoshyirwa mu bikorwa gute? Hanyuma kuba u Rwanda rutigeze ruhakana ku by'ingabo zarwo ziri muri Congo, nta wayishingiye uvuga ngo ni igihamya kigaragaza ko ziriyo, ko ntabwo u Rwanda bivuze ngo rwemeze ko ziriyo. Icyakora kuko nimba bari muri Congo bazatabye nagaragare, ariko nimba batanariyo nako ntabwo, kuko u Rwanda rwarabihakanye. Gusa Amerika yo irabyemeza ikavuga n'imibare, iyo iracyateye impungenge. Rero harimo kwibaza byinshi. Turekera agapira twerekere mu kibuga, tuzamenyuza agatera ngo ninde. M23 iri guteguza ko gwisho gutangiza ugamba muri Beni, marye muri Menge barwagimye ba ADF ngibyo mwimeje byo kwica abasivile muri cya cyekezo cya Beni ntibizakunda. M23 igiye kubazira ibarimbagure iyo mitwe ngiri gutera muri cyo cyekezo ngo ibikunda. Na magambo yatangajwe n'umwe mu bayobozi M23. M23 ivuga ko yiteguye guhagarika ubwicanyi bubera Beni niba mara kuhagera. Ngo bwicanyi bwo muri Beni buzahagarikwa burundu, abaturage bagatekana. Iti abantu barimo gupfa muri Beni kandi turashaka kujya kubakiza. Ndahiye Imana ko nitugera Beni, iyo tugera Beni saa 8 ku mugoroba umwe mutazongera kumva ibyo ubwicanyi twamuka tugezeyo. Uyu numwe mu bayobozi b'uyu mutwe mu gihe cy'imirwano ikomeje kubera muri kara karere. Atamutse tugeze Beni ntago hazongera kubera ubwicanyi nk'ubwo mwumva. Ati ibyo rwose nibizigira bikunda. Beni n'uruguru gato ya Lubero na Butembo. Gusomenye ko misi ishize ngabo ze 23 zari muri Lubero zimwe zavuyeyo uhagarutse FARDC. Hari kibazo none hagiye gutangira indi axe y'intambara izamuka Lubero mpaka Butembo gukomeza Beni. Mavivi bagiye kuhindurayo ibitegekere yaho, bacunga umutekano waho. ADF iza kwica abasekere muri kara karere irimburwe. Nge nawe tukategereza tukamenya neza uko bimeze, niba koko M23 ari umupanga ifite ntimbizana bigeraho, niba leta ko ngo iza kubitirwa ari ibinzaga n'ubundi muri kara karere, cyangwa se zaharugari M23 kinjira ngo bajye gutanga amahoro muri zanzira. Nisi bikirangasuka amakuru abashize, ahubwo amasari imbere hatse byinshi, ukomeze ubane natwe. Nzewe ndumugu wa Kamanzi, u Rwanda komeze kugwa neza, iyo byiza amahoro, imigisha n'amahirwe kuri wewe.